Shuti bakunzi mukurikira uyu muyoboro reka mbasuze mbifuriza ibihe byiza aho muri hose mbifurize weekend nziza amahoro n'amahirwe tuje makuru rero atandukanye agezweho avugwa hirya no hino turabwira makuru avugwa mu karere ka Afrika y'uburasirazuba twibanda cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye guhinduka kubirebana n'imirwano ikomeje guhanganisha mama 23 n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyiteguro ni yose ku ruhande rw'ingabo za leta FARDC n'abazifasha barimo abarundi cyane cyane bari kurunda ingabo ahantu hatandukanye ndaza kukubwira ariho ndetse nkubwira n'igikorwa bakoze gikomeye ariko nkubwire n'ibyo mama 23 yahise ikora ndetse n'ibyo yatangaje nyuma y'iyo myiteguro y'uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje no guhura n'akaga gakomeye cyane muri iyi mirwano bakomeje gusakiranamo na mama 23 muri Kivu y'Amajyepfo byifashe bite rero ku mupaka uhuza u Rwanda ku mupaka uhuza u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amakuru agendanye n'imirwano ya Uvira no mu nkengero zaho byose turaje tubigarukeho muri aya makuru yose uko yakabaye ndakubwira ko muyobozi mushya mama 23 yungutse ndetse naho n'inshingano nshya yaba yahawe byose biri muri aya makuru ikindi kandi nuko ndi bukubwire ko kugeza ubu ngubu ahari amakuru avuga ko bitanzwemo itegeko na Perusi hari igikorwa gikomeye cyane ngo ingabo za leta ya Kongo FARDC zigomba gukora hari muri Kivu y'Amajyepfo nkuko nari maze kubikubwira none kandi hari itangazo ritugezeho ritunguranye rya AFC mama 23 rireba cyane cyane ubutegetsi bw'Kinshasa ese ritangazo riravuga iki turagaruka ku makuru avugwa mu burasirazuba bwo hagati intambara ikomeje guhanganisha igihugu cya Iran gikomeje guhura n'ibibazo byo gutakaza abayobozi bakomakomeye harimo nabo mu ngabo ndetse tunakubwire ibiri gutangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gufasha Israel muri intambara bahanganye mu nyine na Iran hari ibikorwa bikomeye cyane Iran nayo yamaze gukora ni ibiki turagarukaho hanyuma reka twinjire muri aya makuru tudatinze nitwa Isaac Neza kuri uyu muyoboro muri rusange we gusa banzwe kuri subscribe kugira ngo amakuru yacu aje kugeraho neza cyane ariko naduhe igitekerezo biradufasha cyane abari mu Burundi abari mu Rwanda abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abari Uganda abari Kenya n'ibihugu bindi bya Afrika ndetse ni Burayi muri Amerika hose mukurikiye uyu muyoboro tubahaye ikaze Ashili Akilimani yagizwe umuyobozi w'umujyi wa Sake yavukiye ahitwa Kamuronza Imasisi rero uyu muyobozi akaba yashyizwe mu mujyi wa Sake kugira ngo hakomeze kugenzurwa mu buryo buhagije murabizi ko mama 23 uko yagifata ibice bigiye bitandukanye yaba Masisi yaba Rucuru yaba muri Nyiragongo nukuvuganye na Zagoma yaba za Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo aho hose uko yagifata ibice byinshi bigiye bitandukanye niko yagiye ishyiraho inzego zitandukanye z'ubuyobozi yaba inzego zibanze yaba inzego zisumbuye yaba inzego za politike yaba inzego z'umutekano hari aho yagiye ishyira abayobozi abazwi nka Roko Defense hariya mu burasirazuba bwa Kongo yashyizeho polisi ishyiraho inzego za gisirikare zose zishinzwe gucunga umutekano ariko n'ubundi buyobozi bugiye butandukanye aha rero icyari gitegerejwe n'umuyobozi mushya w'umujyi wa Sake na gace yafashe mu bihe byashize murabizi ko yafashe ibice byo muri Sake na gace kabereyemo imirwano ikomeye cyane abakurikiranye cyane iby'intambara murabyibuka imirwano yabereye Isake n'ibice bihegereye za Gashingamutwe ibice nka Zandumba ibice birimo byegereye nyine aka gace ka Sake byose byagiye biramo imirwano ikomeye cyane ariko birangira mama 23 ifashe uyu mujyi icyo gihe yafashe Sake abantu barakangarana muri operation ikomeye cyane yari yabanje kugota abasirikare ba leta ya Kongo bari mu bice bikikije aha Sake ariko yari yarabanje n'ubundi gufata udusozi twose turangamiye ahangaha birangira rero abarwanyi ba M23 bashushubikanyije ingabo za leta ya Kongo icyo gihe zari zifatanyije na FDLR ahangaha nyine hafi ya Sake zari zifatanyije n'abarundi bari bafatanyije na Sadeke bafatanyije kandi na Wazarendo hanyuma rero icyo gihe nibwo mama 23 yafashe n'ibindi bice bikikije Sake bityo ibona inzira yoroshye gufata umujyi wa Goma ntago tubigarukaho cyane ibyo ngibyo reka tugaruke kuri ibi bigendanye n'umuyobozi mushya M23 yashyizeho yitwa Ashili Akilimani yagizwe umuyobozi w'umujyi wa Sake yizeza abaturage ba Sake kuzafasha cyangwa se kuzashyiraho uburyo bwo gutanga umutekano uhagije usesuye mu gihe mu byashize rero bazahajwe n'abarwanyi ba Wazarendo
cyo kimwe na FDLR umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'abo muri ingabo za leta ya Kongo FARDC. Aha rero yatanze ijambo rikangurira abaturage kwifatanya n'ubuyobozi bwa M23 ndetse na AFC muri rusange n'izindi nzego z'ubuyobozi ziri ahangaha Isake kugira ngo amahoro n'umutekano bisagambe, kandi abakangurira gukora ibikorwa bibateza imbere birimo iby'ubuhinzi, ubworozi n'ibindi bitandukanye nk'uko bimaze kugaragara mu bice bitandukanye M23 yigarura nka za Rucuru. Ni byatangajwe na Ashiri Aklimani yagizwe umuyobozi w'umujyi wa Sake. Aha rero hari inzego z'ubuyobozi bwa AFC M23, hari kandi abaturage batandukanye, hari ndetse n'abandi banyacyubahiro basanzwe bakorera mu bice bya Masisi by'umwihariko na Sake. Aho hose rero hatangiwe ubutumwa n'inzego zigiye zitandukanye, byose bikaba byakozwe ku ruhande rwa AFC M23. Byabaye rero mwituze ku buryo nta gikorwa na kimwe kigeze kigaragara cyo guhungabanya umutekano nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Ni ibikorwa rero bikomeje gukorwa na AFC M23 mu bijyanye no gukomeza kubaka ibice yagiye ifata iri kugenzura, mu gihe harashize igihe leta ya Kongo itangaza ko ngo ibice byose M23 afashe ngo igomba kubirekura bubi na bwiza, ariko urabona yuko M23 ikomeje kugenda ahubwo yubaka inzego zayo bucece cyangwa se buhoro ku buryo ubona yuko nta cyizere leta ya Kongo umuntu yayiha cyo kuba AFC M23 yarekura ibice yagiye ifata nk'uko leta ya Kongo yakomeje kugenda ibyifuza cyangwa se inabisaba amahanga. Uyu rero akaba ari umugabo wavukiye ahitwa Kamuronza Imasisi. Ibi gikorwa rero cyo gushyiraho uyu muyobozi cyangwa se uyu muhango waroyobowe cyangwa se waruhagarariwe n'uwitwa Emmanuel Ndizeye yayoboye uyu muhango. Aha rero bikaba ari n'abatanze ijambo nyamukuru muri rusange. Reka rero mu butumwa kandi batanze banakanguriye abaturage by'umwihariko urubyiruko, abasore n'inkumi gukomeza kwinjira mu gisirikare cy'impinduramatwara no kuvuga cya M23 cyangwa se kizwi nka ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Aha rero akaba yabashishikarije kujya mu gisirikare kugira ngo bakomeze kurwanya ubutegetsi bubi buriho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwazahaje igihugu bukaba bwaragikize mu ahantu habi cyane, haba mu bigendanye no kuvangura amoko, haba mu bijyanye no gusubiza igihugu mu iterambere, haba ikijyanye na ruswa, byose bikaba ari byugarije igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bityo akaba avuze ko nta bandi bagomba kukirokora usibye abanyekongo ubwabo. Hanyuma tumanutse kuri ya mirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi neza nk'uko dukomeje kugenda tubakurikiranira aya makuru akantu kandi intambwe ku ntambwe. Hashize iminsi hari imirwano ikomeye cyane za Kabunambo, za Sange, za Ruvungi, za Kiringwa, ahitwa za Kiriba, za Biriba, kumanuka gatoya za aho muri Plaine de Ruzizi, aho za hitwa za Mikenke, Gakenke. Aha hose hakomeje kugenda humvikana imirwano, isasu hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko hashize iminsi nk'itatu ine gutyo, amakuru agaragara ari uko abasirikare ba leta FARDC nabo bafatanyije barimo Wazalendo, FDLR, abarundi bayabangira ingata biruka kibuno mpamaguru barwana kinyuma nyuma yuko M23 ibashushubikanyije isubiza y'ibitero baba bagabye kuri yo, ndetse amakuru agaragaza yuko uko bayigabaho ibitero ariko bagenda batakaza abasirikare ku rugamba cyangwa se benshi, abandi bakishyikiriza M23 babuze uko babigenza. Aha rero nubwo bimeze bityo, nyuma yo kubona yuko nta kindi cyo gukora cyangwa se nta yindi shuwa, nta yandi mahitamo asigaye, ubu ngubu abasirikare cyangwa se uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC bari mu myiteguro cyangwa se bari kurunda ingabo ku mipaka ihuza Uburundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Twabivuze ku munsi w'ejo tuvuga tuti igihugu cy'u Burundi kiri kurunda ingabo zacyo ku ruhande ku mipaka, ndetse tuza no gusoma ubutumwa bwatanzwe n'umwe mu Barundi ushyigikiye nyine ushyigikiza ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo. Yavuze yuko ngo bagomba ngo hari intabaza, ngo kubera yuko ngo M23 natwirwaneho ngo bari mu myiteguro kandi ikomeye cyane, ngo kandi uko ngo byanga byakunda hashobora kuba intambara ikomeye cyane. Ngivyo rero ngo bikaba bishobora gutuma haba hatakara ingabo nyinshi cyane z'uruhande rw'u Burundi ndetse n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo muri iyi ntambara bari kurwanamo na M23. Bityo avuga ko imbonera kure abasirikare ba FARDC
abasirikare b'u Burundi FDNB bose ngo bigizwemo uruhare n'abagaba b'ingabo bagomba gushyira hamwe kugira ngo bakaze umutekano, bashyiraho ubwirinzi bukomeye cyane, ngo bacunge abanyamurenge bari hanze y'inkambi, bacunge ngo abanyonzi, abamotari n'abandi bose bakekaho kuba baba ibyitso cyangwa se ngo baba bamaneko banekera mama 23 kugira ngo bacungire hafi, bityo rero ngo bitegura intambara ikomeye cyane, ngo ariko cyane cyane barunde ingabo hafi aho ngaho. Ibi rero nivyo byabaye kubera ko ngo bitanzwemo itegeko, na amakuru mashya atugeraho, bitanzwemo itegeko na Perusi, uyu nguyu Jean-Jacques Perusi uyobora intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko akaba akorera mu buhungiro kuko amakuru agaragaza yuko aza kuyobora ahangaha muri Kongo avuye i Bujumbura nyuma yuko M23 ifashe umujyi wa Bukavu kandi ariwo bayoboreragamo. Hakaba hari kugenzura M23 ndetse n'umujyi wa Uvira bakaba bari kugenzura badashyize umutima hamwe kubera ko M23 iri hafi aho ngaho kandi ikaba iri kotsa igitutu umunsi ku munsi. Rero ngo byatumye uyu Purusi ayobora ari mu Burundi, akaba avayo rimwe na rimwe yitwikiriye ijoro. Ibi rero bikaba bigaragaza yuko hari ikikango n'ubundi ko M23 isaha n'isaha yasubira muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu Purusi rero uyobora intara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko bagomba gushyira imbaraga zikomeye cyane bakongera abasirikare n'intwaro muri Uvira no hafi ya, ndetse ibi kuva ku ijoro rya kera ryo ku munsi w'ejo saa 7 z'ijoro. Mu masaha ya saa 7 n'igice nibwo hatangiye kugaragara abasirikare bari ku mirongo miremire cyane biganjemo abarundi na wazalendo berekeza muri uyu mujyi wa Uvira bajya kwashinga ibitwaro. Amakuru agaragaza yuko bahashinze ngo ibifaru bigera muri 3 byose bitumbereye M23 kugira ngo babe bayirwanya mu buryo buruseho, bikanga ko iri gushaka kugaruka mu mujyi wa Uvira dore ko n'ubundi igeze mu marembo yaho. Intwaro zambutse ziva i Burundi ziza muri Uvira zakiriba aho ngaho Plaine de Ruzizi. Ibimodoka bitwaye intwaro bikomeje kugenda bigaragara cyane muri iyo mihanda byerekeza Uvira n'ahandi mu nkengero zaho, bikanga ko M23 yaba ishaka kubatera. Hitwa za Kalimabenge werekeza Mitamba hari intwaro zikomeye cyane z'uruhande rwa FARDC. Mw'abantu mwe hashobora kuba intambara ikomeye cyane tutarebye neza. Ahitwa za Minembwe Karingi FARDC naho ikomeje kugenda iharasa, ariko byo ntago bigendanye n'imirwano ahubwo ni kwa kurasa kwayo ibangamira abaturage cyane cyane b'abanyamurenge, ibarasaho ikoresheje drone, ndetse abaturage bongeye gutabaza kubera ko FARDC iri kugenda ibarasaho buhumyi kandi ikaba biri gutuma hari benshi bahakomerekera abandi bakahasiga ubuzima. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryateye utwatsi amakuru avuga ko ryafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo, kandi Kongo bari mu bwoba bukabije cyane. Harashize iminsi leta ya Kongo ku mbuga nkoranyambaga hari amakuru azenguruka hari itangazo ryitiriwe umuyobozi wungirije wa AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politiki, demokarasi n'imiyoborere, uyu akaba yitwa Bertrand Bisimwa. Murabizi ko inzego za M23 cyangwa se AFC zubakitse mu buryo butandukanye. Hari abashinzwe bya politiki nk'uyu Bertrand Bisimwa, hakaba umugaba mukuru w'ingabo General Major Sultani Emmanuel Makenga, hakaba kandi n'umuyobozi umuhuzabikorwa muri rusange, uyu nguyu akaba ari Colonel Nanga wa AFC nyine. Hakaba rero n'abandi batandukanye, abavugizi mu bya politike ndetse no mu bya gisirikare, bose izo nzego zigiye zubakitse. Rero iryo tangazo ryavugaga ko iryo tangazo kugeza ubu M23 irabibeshyuza ivuga ko ari ikinyoma, ari ibinyoma bihimbano, kandi ko ryatunganyijwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bugamije kwibagiza abantu igitero ingabo zabwo zagabye Igoma tariki 11 Werurwe 2023. Iki gitero kivuganye cyahitanye kiciwemo Umufaransa-kazi Karine Bouisse wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, kikiba bakakitirira mama 23, nyamara leta ya Kongo arakigabye igambiriye kwica abayobozi bakuru muri M23 cyangwa se muri AFC, barimo Colonel Nanga, barimo General Sultani Emmanuel Makenga, barimo ndetse bo banavugaga ko bagomba kwica Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko Kongo kuri ubu ngo bivuga yuko mu batera inkunga M23 ngo harimo n'uyu Joseph Kabila Kabange ufite inyubako hano muri Repubulika hano mu mujyi wa Goma. Byose rero bikaba byari biri muri iki gitero kugira ngo bahitane abo bayobozi. Muri Gashyantare 2025 ibihuha bivuga ko igiye kuva mu mujyi wa Goma nabyo byaravuzwe. Icyemezo yafashe M23 cyo kuva mu mujyi wa Goma, cyo kuva mu mujyi wa Uvira
ubundi yagifashe muri Mutarama 2026. Icyo gihe rero yavuye muri uyu mujyi wa Uvira nibwo FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo bakomeje kugenda bamisha amasasu mu bice birimo M23 kugira ngo bayivane hafi ahangaha n'ibindi bice irimo ibe yabivamo. Babonaga ko hari icyizere ubwo irekuye umujyi wa Uvira ko n'ahandi kuharekura ari ibintu byoroshye cyane, ariko M23 nayo ikomeza kugenda ibabera ibamba. Ahubwo ubu ngubu hari ibimenyetso bigaragaza ko FARDC cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa burebye nabi M23 yakongera ikisubiza umujyi wa Uvira. Hari amakuru agaragaza yuko rero muri Katanga hakomeje imirwano, aho hari umutwe mushya ukomeje kugenda urwana ushaka impinduramatwara yo kwigarurira Katanga cyangwa se kugira ngo ari yigenzura iyi ntara, nyuma yuko ubutunzi bwaho, nyuma yuko ngo imiyoborere y'ubutegetsi bwa Kongo ikomeje kugaragaramo abo mu bindi bice cyane cyane Kasai. Rero ni mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe mushya w'inyeshyamba zitwa Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDKC uvuga ko ushaka kubohora Kongo. Muri video irimo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, izi nyeshyamba nshya zivuga ko Perezida Tshisekedi yagaruye igitugu cyica mu gihugu kandi we yarabonye ubutegetsi mu mahoro no mwituze abuhawe na Joseph Kabila. Abasinye itangazo bavuga ko muri video yabo ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwadukanye gutunga abantu mu buryo budakurikije gufunga abantu mu buryo budakurikije amategeko, gufunga abasirikare bakuru by'umwihariko abakomoka mu burasirazuba bwa Kongo n'abavuga ikinyarwanda. Bavuga ko rero ngo Kongo ifite ibibazo byinshi, harimo kurenga ku itegeko nshinga, kwica abantu barimo abanyapolitike, abanyamadini n'abasirikare bakuru n'abato, abandi ngo batavuga rumwe na leta bakameneshwa bagahunga igihugu bakagirirwa nabi, bashinja kandi ubutegetsi bwa Kongo kwica abavuga igiswahili bo muri Katanga, Lubumbashi, Kasumbalesa, Kirwa n'ahandi hatandukanye. Bakavuga ko umutwe w'inyeshyamba witwa Force du Progrès Kamuina Sapu washyizwe mu ngabo za Kongo kandi uwo mutwe ari wo wishe abo bantu. Bavuga ko rero ubwo bwicanyi hari ubwabereye Bukama ku matariki atandukanye. Uriya mutwe rero ushyigikiwe na leta, ukanafata bamwe mu rubyiruko ukanafunga ahitwa Tumbwe nta byaha baregwa. Izi nyeshyamba rero zivuga yuko aka gace Kamitwabwa karahitwa Kongo muri teritwari ya Mwitwabwa mu ntara yaho Katanga zamaze kugafata bidasubizwaho, kandi ko leta ya Kongo nta na gito yakora kubera ko uyu mutwe ariko wagaragaje imbaraga nyinshi, kuko kuva utangiye kurwana ibyumweru birashize kandi aho uri kurwanira ntabwo leta ya Kongo iri kubasha kubasubiza inyuma. Byageze naho Patrick Moya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, atabaza avuga ko hakeneye imbaraga kugira ngo uyu mutwe urwanwe. Leta ya Kongo yo amakuru atugeraho yanatangiye kugenda ishyira mu majwi M23 ngo niyo gutanga imbaraga kuri uyu mutwe wo muri Katanga, nyamara kugeza ubu nta kimenyetso kigaragaza ko M23 yaba iri muri ho Katanga. Andi makuru tugiye mu burasirazuba bwo hagati, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaciye amarenga ko mu gihe cya vuba azahagarika ibitero ingabo z'igihugu cye ziri kugaba muri Iran guhera ku itariki 28 Gashyantare 2026. Ku itariki 20 Werurwe, Trump yatangarije urubuga Truth Social ko Amerika iri gusatira intego yihaye muri ibi bitero zirimo kugabanya ubushobozi Iran ifite mu bijyanye na misile n'intwaro zizirasa, gusenya inganda za gisirikare, gusenya igisirikare kirwane mu mazi no mu kirere, no kuyibuza gukora intwaro kirimbuzi. Uyu mukuru w'igihugu cya Amerika yasobanuye ko Amerika iri hafi yo kugera ku ntego yo kurinda ku rwego rwo hejuru ibihugu by'inshuti biri muri burasirazuba bwo hagati birimo Israel, Arabia Saudite, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain ndetse na Kuwait. Mu gihe kandi n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Iran uruhushya rwo gucuruza zamaze guha Iran uruhushya rwo gucuruza ibikomoka kuri peteroli hagamijwe kugabanya ingaruka intambara ya Iran na Amerika ikomeje kugira ku bikomoka kuri peteroli, by'umwihariko ibiciro bikaba byaratumbagiye cyangwa se byarazamutse. N'uruhushya rero Iran yahawe by'agateganyo kuko biteganyije ko
ruzarangira ku itariki 19 Mata 2026. Muri icyo gihe rero itugunguru turenga miliyoni 140 twa peteroli twari twaraheze mu nyanja kubera intambara ya Iran na Amerika tuzakomeza urugendo rwatwo hirya no hino ku isi. Ibi rero bikaba bishobora kugira impinduka ku giciro cya peteroli. 2019 nibwo ubundi Amerika yashyizeho ibihano bikumira Iran mu gucuruza peteroli hirya no hino ku isi, ndetse k'igihugu kigura peteroli muri iki gihugu nacyo kizajya gifatirwa ibihano kandi bikomeye cyane bikarishye. Icyakora rero ibyo ntabwo byahungabanyije ibihugu bimwe na bimwe, kubera ko nk'Ubushinwa bwakomeje kugura ibikomoka kuri peteroli, ariko bwumvikana na Iran ko buzajya buyigura kuri make kubera ibi bihano Amerika yafatiye nyine Iran. Kugeza ubu rero intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, ari nako isiga ingaruka zikomeye cyane. Iran irarasa bya misile bikomeye cyane mu bihugu Amerika ifitemo ibirindiro, ari nako ihindura isenya Tel Aviv cyangwa se umurwa mukuru wa Israel. Kugeza ubu rero Israel nayo iratangaza ko mu gihe cyose ngo Iran itari guhagarika ibitero izakomeza kwibasira cyangwa se no kwica abayobozi bafite icyo bavuze mu gihugu cya Iran. Reka mbashimire cyane mwebwe mukurikira kandi mukunda amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi amakuru yacu akomeze kubageraho 5 kuri 5 cyangwa se mu buryo bworoshye bwihuse.